Jiena kont applikajt kif għatlek xarilu, un bat jisu xi xarilu informawni għalu li jisma inti għaddejt għat-tieni fażi. Un bat minn hemm bqajt nistenna u propju ġimgħa ilu sirt naf li ġejt magħżula. Nixtieq li naraw flimkien reazzjonijiet tagħkom propju meta tħabbru il-finali, il-klassifika ta' min ħajkun qiegħed jieħu dawn il-premji. Jinsegwa flimkien. Serious. Oh my gosh, are you serious? Thank you so much. Thank you. Oh, it feels fabulous. It's so encouraging to just know that, you know, your work is being recognized and to be, you know, in company with so many amazing, like you said, youth that are doing such amazing work around the world, you know? Thank you. That's amazing. Like I'm really excited. Thank you. Oh, look, I'm going to be really honest, it's 6 a.m. here, so, and I don't know what the world looks like at the moment because the sun's still down, but it's a really good day now, so thank you. Thank you so much. I look forward to meeting you, the award winners, the Queen, everybody else. Thank you so much. I'm beyond honored. Sara, ġifieri dawn huma ikkomunikaw miegħek u rridu jieħdu reazzjoni tagħkom live ta' dak reazzjoni tagħkom meta intom ġejtu imħabbra minn għandhom milli ħadtu dal-award u xejn. Niftakar dakinhar konna qegħdin l-università u min ma kelli Skype u insomma u batit li għalt li ħanċempillek issa. U jiena għattira ċempilli fuq il-mobile tax m'għandi Skype u mbagħad ħafna ġen u nżilt u kien hemm ħabibati għal kombinazzjoni kellha għaw Skype u ftaħtu hekk u bdejt u allura qasbis bdejt nismaħħa u mbagħad x'inqalt li vera fraħt. Għax vera ma stennejtix. U issa